Reka ngusuze kandi mwifurize ibyiza gukurikira NCTV Rwanda nk'uko bimenyereye ni wa mwanya tukugezaho amakuru bari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri ubu aho umutwe wa 23 wafashe umujyi wa Bukavu nta mirwano ikomeye ibaye nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye biri guhuriza kuri iyi nkuru. Amasoko y'amakuru atandukanye yemeza ko umujyi wa Bukavu uri mugenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kuva ku mugoroba wa gatanu tariki ya 14 Gashyantare 2025 nyuma yuko ingabo za leta y'ubutegetsi bwa Kinshasa zihunze intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Umunyamakuru ukorera radio Maendeleo y'Ibukavu yabwiye BBC ko barwanya ba 23 kugeza mu ijoro ryo kwa gatanu bari barimo kwinjira ari benshi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Abajijwe niba umujyi wose wafashwe yagize ati ni mugoroba bari bageze kuri Place de la Dépendance hagati mu mujyi nyuma yo gufata Kavumu baturutse mu majyaruguru y'umujyi binjira muri Kabare na Abagira kandi nakubwira ko komine Kadutu y'umujyi nayo bayirimo. Radio Kapi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye Roniyo ivuga ko mu mujyi wa Bukavu umujyi wa Bukavu wafashwe na 23 nyuma yuko abasirikare bavuye mu bigo byabo bagahunga. Ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo amagambo ya Colonel Nango ukoreye 23 ryo ryahuriro AFC 23 aho yagize ati nakwemeza ko twinjiye muri Bukavu uyu mugoroba kandi kuri uyu wa gatandatu turakomeza igikorwa cyo gusukura umujyi. Uruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa nta kintu ruratangaza kuri kubera muri Kivu y'Amajyepfo byaba ifatwa ry'uyu mujyi wa Bukavu. Gusa BBC yagerageje kuvugisha Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki w'intara ariko ntibyashoboka. Amakuru akaba yaravugaga ko uyu mugabo yamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'abandi bategetsi batandukanye bari bayoboye intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nta mirwano ikomeye yabaye bikaba byoroheye umutwe wa 23 gufata umujyi wa Bukavu. Umunyamakuru w'Ibukavu yabwiye BBC ko nyuma yifatwa rya Kavumu ku gicamunsi cyo kwa gatanu muri Bukavu habaye impagarara n'ubwoba mu mujyi wose. Yagize ati nta wakekaga ko Kavumu izafatwa kuriya. Abasirikare barahunze bahunga Kavumu bagiye kugera hano mu mujyi hari impagarara n'ubwoba ibihuha nabyo byari byinshi. Imbere kandi Kiliziya Gatolika na Societe Civile muri Kivu y'Epfo bari bagaragaje ubwoba bw'imirwano bishobora kubera mu mujyi wa Bukavu hakaba hameneka amaraso menshi. Uyu munyamakuru niho yahereye avuga ko kuwa gatanu humvikanye amasasu mu gihe kitari kinini mu majyaruguru no hagati mu mujyi wa Bukavu atariko mu by'ukuri nta ntambara ikomeye yabaye kugeza ubu. Mu ijoro ryo kwa gatanu kandi mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Bukavu haracyumvikana amasasu make nk'uko umunyamakuru yakomeje abibwira ikinyamakuru BBC. Radio Okapiriko nayo ivuga ko abarwanyi ba 23 binjiye muri Bukavu abaturage babarebera nta ntambara ndetse nta nubarwanya. Mu gihe kandi nanone Reuters yasubiyemo amagambo nayo y'abatuye Bukavu ikaba Reuters isubiramo abatuye Bukavu n'umukozi wa Loni bavuga ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi kuwa gatanu babonetse bakava mu kigo cyabo cya Sayiyo ikigo gikuru cya gisirikare cy'Ibukavu bakabangira ingata bagahunga. Umwe muri bo akaba yaragize ati barimo kugenda birinda ko haba imirwano mu duce dutuwe cyane n'abaturage. Radio Kapi ariko nanone ikavuga ko bamwe bavuga ko abasirikare ba leta bavuye mu mujyi mu gusubiza icyifuzo cya Societe Civile yari yasabye ko hatabaho kurwanira mu gace gatuwe cyane n'abaturage mu rwego rwo kwirinda ko habaho kumeneka kw'amaraso y'abaturage b'abasivile nk'uko byagenze mu ifatwa ry'umujyi wa Goma mu byumweru birengaho gato bibiri ibishize. Nyuma yaho rero muri Bukavu habonetse amashusho y'abantu barimo gusahura mu bice bitandukanye by'umujyi mu gihe muri rusange umujyi wari wuzuye ubwoba n'urujijo nk'uko umunyamakuru uri hari Bukavu yabibwiye ikinyamakuru BBC.
Ibiri kuba rero biri kuba bakavuga ko hari uri inyuma, ndetse ngo biri inyuma akaba ari wahoze ari perezida w'icyo gihugu, akaba yitwa Joseph Kabila Kabange, nk'uko byatangajwe na perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibyabaye kuwa gatanu kandi Kavumu na Bukavu byabaye mu gihe perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yari mu kiganiro ngarukamwaka ku mutekano ku isi kibera iminice mu Budage. Muri icyo kiganiro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye zigamije gufata ubundi butaka no gusahura mu cyo yise guhonyora gukabije amategeko mpuzamahanga n'ubusugire bw'igihugu. Akaba yarasabye amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Juvenal Marizamunda, minisitiri w'ingabo z'u Rwanda RDF, wari muri icyo kiganiro yavuze ko u Rwanda rutigeze rutera Kongo kandi ko rutazigera rubikora, ko u Rwanda rwakoze ku buryo nta kintu kigomba kuva muri Kongo ngo gihungabanye umutekano warwo. Loni, Kinshasa ndetse n'abo mu burengerazuba bavuga ko nta gushidikanya ko ingabo z'u Rwanda zirwanira zibarirwa mu bihumbi zinjiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu njyabihe zitandukanye mu rwego rwo gufasha umutwe wa 23. Ibyo ariko bivugwa, u Rwanda rwo mu njyabihe zitandukanye rwagiye rubihakana, ahubwo rukavuga ko rwafashe ingamba zo kwirinda no kurinda imipaka n'umutekano by'igihugu, kubera ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR ugizwe na bamwe base bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ko ukorana n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse mu bihe bitandukanye wagiye ugaragara uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibingibi akaba by'u Rwanda rushinja Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ibimenyetso bikaba bihari, yewe n'umuryango w'abibumbye ukaba waragiye utanga raporo zitandukanye zerekana ko igisirikare cya Kongo FARDC gikorana n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Muri icyo kiganiro kandi kibera iminice, perezida Tshisekedi ntabwo yagaragaje ibimenyetso simusiga aho yashinje wo yasimbuye ko ari we uri inyuma y'abamurwanya muri izi ntambara. Agize ati ababiri inyuma nyabo barihishe ntibagaragara ngo babivuge, kandi uri inyuma y'ibi byose wa nyawe n'uwo nasimbuye Joseph Kabila, ntabwo nubwo atavuga ngo abyemere ariko niwe ubiri inyuma byose. Ku rubuga rwa X, Barabara Nzimbi, umuvugizi wa Joseph Kabila Kabange, yahise ahakana ibi, avuga ko igihe cyose Tshisekedi ahora yikanga igicucucucu cya Kabila. Yagize ati niko akora, ashaka uwo ashinja ikibazo aho gushaka uko agikemura. Umutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibindi bice mu gihe kandi imiryango ihuza ibihugu byo mu karere yaba East Africa Community, ubwo niwa muryango muri Afrika y'Iburasirazuba EAC, ndetse na SADC n'umuryango mu bihugu byo mu majyepfo ya Afrika, yasabye ko imirwano ihagarara hakimakazwa igisubizo cy'inzira z'ibiganiro n'umutwe wa 23. Muri iyi minsi ishize kandi abategetsi ibihugu birimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Joao Lourenço wa Angola, bavuze ko mu gukemura iki kibazo hakwiye kubaho ibiganiro bitaziguye kubyo, kandi ibyo biganiro nanone bikaba bitumiwemo n'umutwe wa 23 ko ugomba kuba wicaye ku meza n'ibiganiro na Tshisekedi kugira ngo ushyirwe ku ruhande. Leta ya Kinshasa yo yararuciye irarumira, ivuga ko rwose ntacyo izakora kuko ngo itazigera na rimwe iganira n'umutwe wa 23. Biteganyijwe ko inama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Africa Union ikomeje kubera Addis Abeba muri Ethiopia bari muri izi mpera z'icyumweru iraza kwibanda ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi kandi wahise ucamo kabiri uruzinduko rwe mu Budage Munich agasubira mu gihugu cye nk'uko ibiro bye byabitangaje. Ntibizwi neza niba ari bwitabire iyi nama iri kubera muri Ethiopia n'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Africa Union, ubwo ni bya bihugu 54 bya Afrika. Tshisekedi rero akomeje kugenda yotswa igitutu n'abantu batandukanye bamusaba kuganira n'umutwe wa 23, aho Perezida Lourenço none yaramusabye ko agomba kurenga umurongo utukura yihaye akemera kuganira n'umutwe wa 23. Perezida Joao Lourenço wa Angola yagaragaje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba kujya mu mishyikirano n'umutwe wa 23 kugira ngo amahoro agaruke muri icyo gihugu, ndetse atanga urugero ko Angola yigize guca mu bihe nk'ibi kandi inzira y'amahoro ariyo
atumye amahoro yongera kuboneka. Nubwo avuga ibyo ariko umuyobozi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi, ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa, yeruye avuga ko atazigera ajya mu mushyikirano na M23 kuko byaba ari ukurenga umurongo utukura. Icyo gihe yagize ati munyemerere ntanga umucyo w'uko Repubulika Demokarasi ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abantu bo hanze bagerageza gutanga amabwiriza anyuranyije n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzigera dutezuka kugushimangira aho duhagaze. Kuganira n'umutwe w'iterabwoba nka M23 n'umurongo utukura Repubulika Demokarasi ya Kongo idashobora kurenga. Joao Lorenzo we yavuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba kurenga uwo murongo utukura yihaye kugira ngo amahoro agaruke muri icyo gihugu. Ati abayobozi ba Kongo barabizi ko hakenewe kuganira n'impande zose zirimo na M23, ndetse ibi twanabibwiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi tugendeye ku rugero rwacu bwacu. Lorenzo yakomeje agira ati nk'uko mubizi Angola yabaye mu ntambara ya gisivile yamaze igihe kirekire, kugira ngo irangire byabaye ngombwa ko tuganiriza buri wese. Lorenzo avuga ko icyo gihe byanabaye ngombwa ko Angola igira n'ibiganiro n'ingabo z'abazungu za Afurika y'Epfo zari ziri ku butaka bwayo mu gushyikirana nazo no gushaka amahoro. Iyo mishyikirano ikaba yari iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasize hasinywe amasezerano y'amahoro yasinywe mu mwaka w'1988. Isi Lorenzo wenyine kandi usaba Tshisekedi kujya mu mishyikirano na M23 kuko n'abantu benshi bagenda bafata ijambo n'abavuga kumvikana muri icyo gihugu basaba yuko rero yakwemera imishyikirano. Ibi nabyo bikaba bihuriweho n'abamusenyeri bakomeye muri icyo gihugu, yaba muri Kiliziya Gatolika ndetse nabo muri Anglikani. Abangaba bakaba rero baranakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa kane nk'uko byatangajwe. Icyo gihe kandi no kuwa gatatu bakaba baraganiriye n'umutwe wa 23 aho bawusanze i Goma. Perezida Paul Kagame kuwa kane yakiriye mu biro by'abamusenyeri bagize inama nkuru y'abepiskopi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Senko. Iyo nama kandi mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko yagiriye uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Urwo ruzinduko rero rukaba rwarahawe ngo indwarurwo igihango cy'amahoro no kubana neza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no gusohora igihugu mu bibazo kirimo. Icyakora bareba abasenyeri nta byinshi bigize batangaza ku byo baganiriyeho na Perezida Paul Kagame, ariko bakaba baraje mu Rwanda, yaba abo muri nama y'abepiskopi Gatolika muri Kiliziya Senko ndetse n'Abanglikani muri ECC bari bahirutse n'ubundi kuganira n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo ishyaka riri ku butegetsi rya Repubulika Demokarasi ya Kongo hariya rya UPDS rya Tshisekedi ryavuze yuko Kiliziya Gatolika n'amadini bari kwivanga, bakagombye gukora umuhamagaro wabo politiki bakayishyira ku ruhande. Isaba abayobozi b'amadini kureka igihugu kigashyigikira ubutumwa bw'amahoro no kwishyira hamwe kw'abenegihugu. Ikiruta byose rero ngo bakubaha n'ubuyobozi bwa Kongo, ariko bakavuga ko ibingibi bakoze Tshisekedi ategeza bibabuza kuko n'ubundi bari bahuye mu cyumweru cyashize ku meza y'ibiganiro bose bashaka icyatuma habaho amahoro kugira ngo agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko amahoro akomeje kuba inzozi. Ku bijyanye n'ibihano kandi bikomeje kugenda bisabirwa u Rwanda, nuko abadepite basabiye ibihano abarimo Generale Ruvusha ndetse na Karusisi, abo n'abadepite bo mu bumwe bw'Uburayi. Abadepite bo mu muryango bumwe bw'Uburayi basabye inama nkuru y'uyu muryango gukaza ibihano ku bagaba b'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo za M23. Abayobozi kandi b'imitwe yitwaje intwaro nabo bakaba bahanwa cyo kimwe na bamwe mu bagaba b'ingabo za Kongo n'abasirikare bakuru b'u Rwanda. Inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi kandi yasabye ko amasezerano y'umuryango uheruka kugirana n'u Rwanda yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaba ahagaze kugeza igihe ruzagaragaza ko rwahagaritse kwivanga mu bibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Umuyobozi b'ingabo z'u Rwanda rero
gusaba ibihano harimo Major General Nkubito Eugene uyobora diviziyo ya gatatu ya RDF ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, harimo kandi Major General Ruki Karusizi ukuriye umutwe w'ingabo zidasanzwe w'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse na Major General Emi Ruvusha ubukuriye ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iyi myanzuro kandi ikubiye mu nyandiko yemejwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ku wa kane isohotse mu gihe kandi u Rwanda rwari rumaze iminsi rusabirwa ibihano no gukomatanyirizwa ku ruhando mpuzamahanga kubwo uruhare rushinjwa kugira mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Rwanda rwo rwagiye ruvuga ko ibi bihano bishingiye ku kinyoma, bityo ko aho ruhagaze n'ubundi rutazareka guhagarara kurengera ubusugire bw'abanyarwanda muri rusange, mu gihe abo ngabo mu burengerazuba bakomeje kugenda bakangisha u Rwanda ibihano. Iyo myanzuro rero ikaba yaremejwe n'ubundi habayeho n'amatora, ariko Perezida Paul Kagame mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa avuga ko kuri ibi bihano yavuze ko nta bwoba na buke bimuteye. Yagize ati hagati yo guhangana n'ikibazo cyugarije ukubaho no guhangana n'ibikangisho byo guhana u Rwanda ku mpamvu imwe cyangwa iyindi, ntabwo kubitindaho no kubitindaho, imbunda yanjye nayitunga icyo cyugarije ukubaho nkamera nkaho icyo kindi cyo kitanahari. Ntabwo turimo guhangana n'ibintu bishya kuri twe, twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'ishyano ndengakamere mu mwaka w'1994, warangiza ukaza kuntera ubwoba ukankangisha ibihano ngo urampanira ko nirwanyeho, ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke byantera. No, ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Uyu mwanzuro kandi ukaba waratowe n'abadepite 443, bane bonyine batoye oya, naho abandi 48 bakaba bari ifashe. Uyu mwanzuro ariko si itegeko nubwo watowe n'abo badepite bo muri ako akanama rero muri uwo muryango w'ubumwe bw'Uburayi wita European Union mu ndimi z'amahanga. Ndagushimiye cyane gukurikira amakuru n'ibiganiro NCTV Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Nge nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo, ariko nyamuneka ntiwagirwe gukora subscribe kuri channel yacu nayo.